Ngimena dadewethu ke la usisi BUSELAPHI dadewethu njani? Ngiyaphela dadewethu kunjani kuwe? Ngiyaphela nami. Ngizela kuthi usuka le eGoli yindaba kude kangaka uthi uzela nje kulomcimbi ngoba yini ushiya indawo eningi kangaka? Uyazi kubalekile kakhulu ukuthi ngize la ngoba uyazi ukuthi eNanda Dam ila kunabantu khona basemakhaya la abantu abafisa ukubona uBUSELAPHI abangakwazi umbona. Uyazi nje mawubona uBUSELAPHI mawuthi nje memeza nje lonkomaza sangasalanga sibesele kwabanjani kungolo usana okudala begunguza abafazi namadoda noma ubani ongaphuma la uzokutshela. Ngiyabonga mina. Okay sesami ngiyazwa ke manje ialbum yakho le ngitshele ngelatest album yakho ukhuluma ngani ithini eyesingaki? I-album kaBUSELAPHI i-album yesi-9 ithi umakhandakanda. Umakhandakanda abanye baye bathi babozuma abanye baye bathi kunomuntu ku Facebook ongaziwa ukuthi ubani ozibuza umakhandakanda. So ila engizama khona ukuthi na akavele ephumele obala kodwa uthanda kakhulu maskandi. Namhlanje uBUSELAPHI ukhiphe i-album entsha ethi umakhandakanda. La engithi nje iyakhona ufuke uzitholele inone ma uBUSELAPHI ezothi umendo ngiwuphenyemenweni umbantshi uyinhlisiyo woyekaneno kwami oyekaneno kwami nqondo ukufa wavuma amabheka zolobola wona ubani ungadelaba kwapho ila uzofika khona uzamanoni la elishova khona i-album entsha kaBUSELAPHI la uzofika khona ujabule mawufika. Hayi siyabonga sesinanizwele siyacela ukuthi masuhambe ngathi ungahamba kahle siyabonga. Ngiyabonga kakhulu kodwa ngithi nje abantu uyazi la ngifisa ukuthi bazi abantu bala eNanda Dam ukuthi na ngiyababonga kakhulu ngalomcimbi kugcwele ngendlela emangalisayo ubumnandi angezange ngibone obungaka into emangalisayo njenganale ngithi eNanda Dam phezulu ngonyaka ozayo ngizofika la early ekseni ngihlale nabo ilanga lonke. Hayi siyabonga.